uyangena umtetele ngomsuluko owanini lokala izandla lokalisha isuthi yandela amakhosazana bese ingudlungudlu iyongeza phezulu inkosi ibusisa Wenkwanyana awufuna ukukhuluma Ayizona sekufanele kuba abagcwele abaphambili amakhosi abefundisi nabavangeli ngoba abashumayeli umsebenzi wabo baneza ukuthi bagade izimo esingakhona ukuthi kungabe khona umuntu osuke olimalayo nje ngathi ngabuhla ngothu lwethu ingakho ke sime ngemuva senzela ukuthi nje qandedele ingqwele zebala ingqwele njengoba lezanda ngoba phela ingqwele zakhona ingqwele namanje noma kona ingqwele endala ezashiya emhlabeni ngicela uNkulunkulu nabo ukunazisa ukuthi abakhumbulo ngoba silahla kangenile kodwa namanje ingqwele sakhona ingqwele nalana nazo-ke emhleni yini lozoyenza njengamanje ke njengoba kumhla ka-1 enyangeni ka-7 2024 July sizongisa umdedelo namhlanje ngokuthi ngisuke ekhaya la ngikhona ngithunywe imindeni yakithi engasekho emhlabeni okuyiyona ke yangiletha le nkulumo yamaNazaretha ukuthi njalo uma umhla ka-1 July umhla wa-January sizobangenisa abangasekhona njengoba silana njengamanje sizobangenisa-ke manje emasangweni nokuthi-ke kulaba-ke abenza okubi emndenini yethu besaphila kulowo bandlululo loyo singakazalwa njengamanje siselana izona sizobacelela indlela enhle uNkulunkulu wezulu sizobageza ukuthi sicela uShemina ukuthi abathethelele imindeni yakithi bangene ezulwini ngoba silana njengamanje nje sizobaguqela bonke ukuthi-ke sicela yonke imindeni yakithi nje engasekhoyo ukuthi sicela ukuthi babe nathi sizobavulela amasana masuka lana singale amathikithi abantu abangasekho ukuze sibavulela amasana ukuthi abakhumbule lapho sisazile ukuzodlala la July mase sifike singene nabo mase singene nabo mase sibenzela lokho kumele benzele kona ukuze basondele nje bhuti wami nje la kuhleli nje sisuke sizodlala sizokwenza into eyangempela mhlawumbe abantu abaningi lento bayibona ukuthi iwumdlalo omkhulu kodwa thina njengoba sila akubona umdlalo ngithi ingubo omhlobo uyigqokile nje ingubo omhlobo awuyigqokile lokho akubalekile kodwa sizongenisa imindeni yethu engasekhona lokho kufanele kuhlonishwe ngaso sonke isikhathi noma abantu mhlawumbe bengacela ngendlela yabo umdedolweni kodwa mina ngokwazi kwami umdedola ikona lokho ngeke ngisho ukuthi sizongenisa abantu abakithi abangasekho kusho nokholwayo nongakholwa akayeze zongenisa abantu nongakholwa akeze njena elungisa imindeni yabo ngoba mhlawumbe umndeni wabo khona into abathumele abayaziyo la bekhona labelele khona ukuthi bayabona ukuthi isango elingcwele isebuhleni kunyazulu ezulu hayi thina asiyibamba niyaphila baba siyaphila ninjani hayi sikhona mhlambe ke singabe sesifocus kakhulu ekuthenini ubaba ubani ngoba indaba enkulu uShem yabo ukusikephi kuzokwenziwani la sikhona lana sisemkhosini kaJuly njengoba kumhla ka-1 July 2024 inkosi yethu unyazi lwezulu lusuke lungenisa abantu bakithi abadala asebahamba emhlabeni libangenisa libageza umdedele kusho ukuthi umdedele lo mkhosi omkhulu kaJuly lapho khona usuke uShembe esibizela abantu bakithi abangasekho ebafaka emhlanganweni ebangenisa emhlanganweni ukuthi nalabo abahamba bexabene ebese beyabuyisana abasesihogweni abathatha bafake ezulwini kwenzela ukuthi wonke umuntu okholwayo nongakholwa leNazaretha nongalona iNazaretha kubalekile ukuthi eze kumdedele ukuze
ezongenisa abantu bakubo abangasekho. Ungezwa ngumuntu ekhuluma ngokuthi ayikho into ewumuntu ongasekho ngisho eBhayibhelini. Umuntu ongasekho ukhona, ithonga likhona libalulekile. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi agezwe amathongo afakwe ezulwini. Lo mkhosi-ke osukwenziwa uShembeke ukuthi angenisa abantu abangasekho ezulwini. Umdedele lo. Amen. Ngathi kuyathandaza. Kodwa-ke bengizobuza umbuzo wodwa ukuthi sithini isiyalo esisodwa nje ukuthi abantu benzeni kulo July esisodwa nje esingaphuma kubawo. Into ebaluleke kakhulu kuliNazaretha noma ungelona iNazaretha nje bathi lapha kuJulayi nje ukuthi abantu bayihloniphe, abantu baphathane kahle, umuntu engezi nezinto nezimpi zasemakhaya ezenazesontweni, abantu babuyisane uma ukhona abaxabene, benze into edinga ushembe, benze into edinga uNkulunkulu, bangabikho abantu abaxabanayo nje basiya emhlabeni. Amen. Uthini ngalabo benza imisebenzi njengoba kuJulayi, abenza imisebenzi bahlabe emakhaya bathi benzela abantu bakubo? Akukho emthethweni uchitha igazi kumkhosi omkhulu kaJulayi noma ngithi nje inhlangano noma ngabe yiphi inhlangano emkhulu ngabe uJanuwari, uJulayi, uOkthoba. Akukho emthethweni ukuthi kube khona umsebenzi owenziwayo emakhaya. Sisuke sonke ingqondo yethu nenhliziyo yethu sibeke emkhosini lo esibizele kona uShembe. Hayi kuyawenza umqondo ngoba phela ungenisa abantu bakini la kusho bonke abantu basuke sebekushembe. Wenza umsebenzi wena ekhaya uthini? Baphi labo babizayo? Hayi lisenethi. Naye siyabonga. Ngona uthe ubaba bani? NgoKwaZulu ngisibonge eMandeni baba. Hayi siyabonga, siyabonga. Amen.
Inkosi Musisa. Ngiyacela-ke Manazabetha ukuthi njengoba usungene uhlangano omkhulu kunayo yonke umhlangano kaJulayi ubani niyiphathe kahle. Impeleni masila akufanele ngabe khona umuntu ogada omunye, kodwa-ke sizonigada ngoba nifanele ukugadwa. Sizohlupheka uma singanigadi, sizolahlekelwa uma singanigadi, ngoba phakathi wethu bakhona abagqoke njenganathi. Kodwa bengelona ilunga. Baningi bamenyiwe. Shebo bethela umlindo. Bese umuntu efika la bese eyibona ukuthi bese iyavuka inyama ogqokweni. Ufisa abantu banezinto ezinhle, ungayihaleli into zabantu ezinhle. Amen. Cela ukuthi bagcine kuphile lo kuhle. Niyabona ke thina ekuseni siza la eThempelini. Isifiso sami ngathi wonke umuntu ola emhlanganweni kaJulayi angabakhathaza abashumayeli abazogada wonke umuntu ezeThempelini kusala abashumayeli abagada umuzi ngaphandle. Amen. Nalaba-ke lokushembe umondlo wey'ntandane alaba baqhubelisa lokwazi ngamabhala nangey'nqola. Ungabe usukhuthala kakhulu ushiya lo muntu oqashile ebemdala usugijima nebhala uzolahlekelwa lo muntu ngoba nawe uzolahleka naye alahlekelwa agcina ngasabona ukushone ngapha. Funa uhambe lo muntu ozokunika imali futhi umuntu anganikwa imali engakasibekisa kwaze edokodweni akabekisa kwaze edokodweni bese ethatha imali. Mawamnika umuntu imali hey umjaha njengobantu baningi nje abantu abadala basaboni kahle aduke esikhaleni kanti usephambana nawe usaboni. Ngiyacela-ke namasela-ke uma ekhona namhlanje akathi kusixolela kule game. Amen. Phela amasela azalwa yithi.
nawe Nazareth ungathathi into yakhe ehluphayo kwakho ulithi la ngoba izofika la bese iyakuveza ukuthi mina ngiyahlupha uyabanjwa lo muntu sethothile thulathi indodana yomfundisi indodana yombangeli indodana yomshumayeli omunye bese shawa ngoba phela ma ufithi umuntu esesephakathi edodweni lakho angisho ukuthi bashayeli kodwa phela ma esephakathi edodweni lakho kade ukhile wena sefaya mhlanga cishe sigwinye sibhakele sodwa uyaphica useyahluka uphamisa amabhuluku akho ukuthi ubeka ngapha angafuna ubeke ngapha ingathi-ke nje masizela sisesontweni la kodwa abantu maselonile bayanibalethe kumina kuba ngiyanazi niyashaya ningashayeli le ndlela enishaya ngayo umuntu abesazi kufanele abaleka shole ngakuthi bala athi uyakha ngejuwane abela amaNazaretha nangaphambili kube ngathi yima wena uyaphi nakuthini hayi ngabashaya abantu umuntu akasithi uthi ufanele umunye usala lo 2 minutes makuwamshaya bese thula siyabuya uzwa kumini ngizofuna uvaselini uvusa umuntu obulawa ngiyacela-ke bantwana baNkulunkulu kade sawulinda lo mhlangano sizowafika bese-ke okugcina ngesikhathi kusonto ngiyabacela kabe yitolo ukuthi bayivale itolo Inkosi ibusise ababacela ukuphi asizile uzothetha amacala nje basila ungasuki namacala sezweni langakini uze lawo uzobona umhlangano into yangakini nayo ilungisa ngakini amen ngibade sisho siselile ukuthi caqalani nilungisane la nihlala ngakhona mangabe kukhona la ningezona ngakhona kahle nihlale phansi nibonisane bese niza la senikhululekile nizosonda amen amen Inkosi ibusise
enosenza ngakhona omthethele angene nanguzulu thina sinzalo adingana enosenza ngakhona omthethele angene thina sinzalo badinga benosenza ngakhona omthethele angene nanguzulu thina sinzalo adinga sinzalo adinga enosenza ngakhona Asithandaze. Amen. thethela angene nangu thina sinzalo adinga enosenza ngakhona omthethele angene nanguzulu thina sinzalo adinga enosenza ngakhona
yena senza ngakhona Zulu Tina Sizalo Atinga Eno Senza Ngakuna Inkosi ngibusisa. Selizolafika lolu suku lwanamhlanje longenisa umdedele kaJulayi. Niyazi nani makhosazana ukuthi nendawo yenu eSipholi akufuneki khona inkosazana ecaluzayo umuzi wonke engathi dili people funeka abantu bahlala eSipholi. Kunesikhathi ke ifanele inkosazana isazi ukuthi ngapha ngasekama isafune ngaso uba isikhathi niyasazi angithi ezisholoni nenake ubani 12 ubani yazole yabona ke manisazi isikhathi lethu 7 ibambe ngomthetho omdala umthetho kaMose kepha ke kuyenzeka ke umuntu ashiwe into zokugibela ebese ke isikhathi siyamshaya khona amaphoyisa lapha esangweni ezansi kodwa ayezukuphelezela wena uba akakwazi azokukhathaza endleleni ngoba nabo bafana lapha bazohamba bona abakini eSipholi noma bangakini eSipholi bakuhlangabeza bese behamba lawe beSipholi intombazane intombi noma ayihambi nomfana masengena isikhathi somhlangano noma ngabe wakini ayina baprete bhali uthi wakini yacela ke makhosazana niphathe kahle lo mhlangano Inkosi ngibusise
Kufanele wazi makhosazana nina ngabanikazi balomhlangano. Lo mphathe kahle ongoniwa yinina. Babekile abashumayeli abashayi babhaqabula angaziye kodwa nje abanganishayi kakhulu kodwa ngifuna ukushawa kodwa ngoba phela ke uphuma esiporweni manje athola isijeziso noma ningashawa into ayisuthi yabashumayeli banise kubaphathi benu angazi abaphathi babayidedela impama nomvuthu ihlathi kusimbusisi Kufanele wazi makhosazana nina ngabanikazi balomhlangano. Onamandla onke Sipe Domusako Siyilase ithemba lami
sengikuqipha abashumayo izono zami
Inkosi ngibusisa.